nungkay lagi na sarigo. Indigenous, International Indigenous Day. Wajini Tripurani, Tipasa Mutagai, Kaisa historical event. Mereka kini ambassador Zai Kaino kini Netitoro Block President juga Marga Postomero Beroiro Sifla Jotonoro Dep Kainai Nara Nukala Nutoni Bakao Makamo Kacang Kaitono Tini Baka Asakau Kaimani Jung Haiti Kaisari Tini Abo Jung Aste Kurobe 2005 Globalization 2002-2003 ang tangka Indigenous Day United Nations of 2003 wo. Kaya 2002-2003 basically na angbo Geneva tangay World Indigenous Day ro wat yung kok masa. Tini Tripura bat yung borok ni je bakaw freedom tong man. Tong thokjak man. De tini Indigenous borok Asakawa United Nations by recognize Jaka, Sino Adhikar, Sini Asaka, Sini Kok, Sini Uniform Rock, Joto Bo globalized Onka, Available Tini Raipasabo, Abo Mapalayo, Tripura Tabok Durang, Bon Mampayaho, Juda Jagawa, Jar Levelo, Abo Tini Palaitomo. So now that to mark the day of Indigenous Day, Tripura Mota is responsible to send all the messages to all the places.